Pertama dalam kita berdoa tu semua, dalam kita berdoa pertama kena puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena ada. Kena ada lah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita puji Allah Ta'ala tu semua. Yang kedua, kena ada puji pada Rasulullah SAW. Kena ada puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulam hati. Contoh, fi kulam hatin wa nafasin antara Rasulullah boleh. Apa-apa saja asal, apa-apa saja tuan-tuan baca. Yang paling penting sekali ialah kita ada puji kepada, atau berselawat ke atas Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita kena mohon ampun pada Allah Ta'ala ke atas kedua bapa kita. Allahumma firli wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ampunkan dosa mak kita, dosa ayah kita, sama ada mereka hidup atau mereka telah meninggal dunia. Kita mohon pada Allah Ta'ala tiga ulama kata jika ada tiga perkara tu, insya-Allah tuan semua, doa tuan akan diangkat kepada Allah SWT. Mereka akan angkat kepada Allah Ta'ala, dan anda akan tengok tak rezeki anda, maksudnya permintaan anda akan diterima oleh Allah SWT.